ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубе саломатии хуба худованди меҳрубон нигоҳбон думошад шерои нар аз ҳаматон хоҳӣ даромадааст ва лайкҳоро бизанед, подписа кунед. Иншоалло ки дар ин навори беҳтарин шаки навори мақсад хонаҳои фурӯшӣ аз 55 000 сомонӣ сарш дага иншоалло ки ба шумо дӯстони азиз маҳфуз мешавад. Лайкҳоро бизанед, подписа кунед. Касоне ки хона замин кифояти ягон техника ягон мошин дошта бошед дӯстони азиз, марҳамат номерҳо барои тамос дар экраниҳои шумо номерҳои WhatsApp 24 соат алоқа кунед. Иншоалло ки мо дар хидмати шумо ҳастем ва дар видеои оянда ҳатман хонаҳои шумо ё ин ки мошинҳои шуморо ҳатман реклама мекунем. дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Душанбе ва аз дигар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хулоса дар ҳолати беҳтари ҳамашон. марҳамат дӯстони азиз, иншоалло ки тамошо кунед, ба ҳаматон тамошои бифароғад. худованди меҳрубон ҳамаи ғарибонро як хонаи беҳтар, як хонаи хуб ва арзон насиб гардонад. Ба ҳаматон дӯстон тамошои бифароғад. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, летающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алайкум дӯстон, авиакассияи Али Қорӣ боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. бетанаффус 24 соат дар хизмати мову шумост. чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. дӯстони азиз, шумо тавонед ки мо хонаҳои фурӯшида аз 55 000 сомонӣ сар кунем. якумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восеъ 3 дар хона 6 сотиқ замин мебошад. документош хулоса ҳамаш 100%, нархи 200 000 сомонӣ, дарозаи нав зададагӣ, симин блокам 4 тараф мақсад маҳкам кардагӣ, 3 дар хона ва ҳама шароитош ҳаста, калидор, подвал, веранд ҳамаш ҳаста. бадро мақсад ки ҳоҷатхонаш ва баняж алоқхонаш ҳамаст ё бародаро ба симин блок карда бардоштагиян. нархи 200 000 сомонӣ ва якчанд намуди дарахтҳои мевадиҳанда ҳастад дӯстони азиз дар ҳамин заминаш коридагӣ боз муомилат дорад. марҳамат дӯстон, телефонро барои тамос 918 10 2318 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. бародаро маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хонае ки ҳозир дар навор мебинед фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи восеъ, деҳаи Охҷар ёки Куробский. хона иборат аст аз 16 сотиқ замин. хоб яъне ҷое ки ҳозир мебинед баракҳои ҳамин хона аст. мақсад анҷомхона, аълохона, ҳезумхона, оғил ва дигар чизҳо дар ан бараке ки алон дидестед қарор дорад. хуб тамошо кунед дӯстони азиз. ба ҳар касе ки мақсад хонаи ба ҳама чиз муҳайё лозим бошад метавонед ки мақсад муроҷиат кунед. ин ҳавлии хона аст. семен гирифтагӣ, ин худи хона аст. дар ин бар дари болое ки мебинед меҳмонхона аст. баракҳои хона, ин дарозаи хона аст. ай тарафи берун, тарафи кӯча. хоб медорем дохили ҳавлӣ. ин даре ки мебинед меҳмонхона аст. хоб медорем дуруни хонаро тамошо мекунем. дар омадани дари калидор. хоб худи коридор. инҷа барои кат барои шиштан
اما هوای گرفتگی. خب تماشا کنین. در اینجا مقصد برای طرف کریدور هنگام یگان نان کردن یگان چی مقصد که چای دیگر چیزا دراز کردن. خیلی داخل اتاق خانه همه تجهیزات ها مهیا. خب بینندگان گرامی میتونین که با ازاق تماشا کنین. اگر معقول شد به همین رقم های بالای اکران که واتساپ دارن میتونین زنگ بزنین. صاحب خانه نرخش 250,000 سومونی میگه، لیکن باز صحبت میکنه اگر خریدار انیق باشد. توصیه میتونم دوستان گرامی که پشیمان نمیشین. خانه با تمام هستیش تیار کردگی. اینه یکی میبینین اینجا مقصد که شریونر همون کم کم لایک‌ها را خلا بگیرد، دستاتون درد نبینند. لایک‌ها را با شتا بزنید یا اینکه با شپلق. خلاصه امین لایک گوشش بجنبه. خانه فروشی ما دوستان عزیز سروشنا قرار دارد در شهر کولоб умари хаём, қишлоқи тиллоӣ пеши масҷид аслановкаи тангеной. мақсад 7 сотиқ замин, 4 дар хона, туалет, ванна, кухни, ҳезумхона, ҳавзи об 6 тонага мақсад дорад. дародҳои мевадиҳандаам ҳастанд. чолиё барои ангур, об свет ҳастаи дӯстони азиз. 4 дар хона, 6 сотиқ замин. сарошна хулоса фавран фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ. боз касоне ки масъали хадр аниқ бошад марҳамат дӯстон дар номаҳои рекламада муроҷиат кунед. иншоалло ки боз муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстон занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз мегузарем ма чорумин хонаи фурӯшии мо 4 сотиқ замин ҳаст ва 4 дар хона бо коробка. хулоса ремонти нав кардаги бадро мақсад ки хона навай дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи варзоб деҳаи чорбоғ. нархаш 120,000 сомонӣ. касоне ки масъали хадри аниқ бошад марҳамат дӯстон муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. хулоса 4 дар хона бо семен блок бардоштагиай мақсад ки коробка бадро 4 дар хона ва 4 сотиқ замин. марҳамат дӯстони азиз нархаш 120 боз муомила дорад. муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз аз ҳамаатон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписат кунед ва касоне ки ягон чиз барои фурӯш ва реклама кардан дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон техника дошта бошед дӯстони азиз, марҳамат номерҳои мо дар экран метавонед муроҷиат кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дӯстони азиз хонаи фурӯшии мо фавран фурӯхта мешавад. 3 дар хона, 8 сотиқ замин аст. айни ҳол хона қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. дӯстони азиз нархаш 240,000 сомонӣ. хулоса ванна дорад бародаро, ҳоҷатхона, ҳамаш қадим масъал алоҳхона, ҳамаш отдельни бо дар як ҷой дига алоҳида ҳастай. шаҳри кӯлоб ва деҳаи гулбоғ бародаро нархаш 240,000 сомонӣ. марҳамат касоне ки масъали хадр бошад 3 дар хона, 8 сотиқ замин. телефонно барои тамос 985 32 18 32 ба ҳамин рақам бародаро занг бизанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. мегузарем ба шашумин хонаи фурӯши дӯстони азиз. 3 дар хона, 20 сотиқ замин. хонаи фурӯши айни ҳол дӯстони азиз дар шаҳри ваҳдат, қишлоқи тангаи 1. 3 дар хона, 2 то подвал, хонаи ремонти миёна дорад. 8 сотиқ замин дар наздикии хона масҷид, мактаб, садик, больница ҳаст. об свет дорад. ҳамаи ҳуҷҷатҳош ҳастай бо савдо дорад. нархи хона 100,000 сомонӣ. хатлонская област, дашти ҷун, деҳаи рӯи каш бадро. телефонно барои тамоми дӯстон дар экранои шумо 004 22 74 74. марҳамат дӯстон, мақсад хона дар ҳолати миёна, мақсад зиндагӣ кардан мешавад дӯстон. муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари хонаро аз хунашон дастрас кунед.
دوستان به خاطر خانه های ارزان از همتون خواهش لایک ها را بزنید، پادپیسا کنید، زیرا اینکه ما هم روزا نوارهای بهترین و خانه های فروشی یا ماشین های فروشی براشون پیشکش میکنیم. ان شاء الله که شما را روز از همین کانال ما یک خانه ارزان یا اینکه یک ماشین ارزان که بهره خودت میخری با ان شاء الله که باز بهتر و خوبتر میشود. پادپیسا ذکر شدید ان شاء الله که پشیمون نمیشید. دوستان عزیز باز یک توضیح خانه ارزان گسته خانه فروشی یک در خانه 8 سوتیک زمین در ناحیه دنغره کوچه کرامت. خانه شرایط زندگی کردن دارد، با مغازینش سوداش ساز عبادت با داکومنتاش 100% باز معامله دارد. نرخش 150,000 سومانی. شهر باختر قرغونتپه ناحیه دنغره کوچه کرامت. شرایطش خلاصه همش در حالت بهترین. نرخش 150,000 سومانی. صاحب خانه قید کرده که مقصد دیگر خیلی نرخ نمی‌یابی. خدر انیق زنگ زد باز کمترک سودا دارد. مرا دوستان تلفن برای تماس 208 40 45 با همین رقم زنگ زد معلومات انیق‌تری خانه را از خودشان دسترس کنید. دوستان عزیز میگویم به هشتمین خانه فروشی 4 در خانه هست 8 سوتیک زمین. خانه فروشی واقع در شهر کولاب دهه محله سیدعلی ولیزاده نزدیکی سیخ تعمیر ماشین ها گردش راه دوم بود. 8 سوتیک زمین خانه 4 حجره تعمیر میانه آب سوید مقصد دارد بود. داکومنتاش همش هست خدر انیق. نرخش 160,000 سومانی با سودا دارد. مرا دوستان مقصد که خانه در تعمیرش میانه هست محله سیدعلی ولیزاده شهر کولاب. نرخش 160,000 سومانی با سودا دارد. مرا دوستان مراجعت معلومات انیق‌تری خانه را از خودشان دسترس کنید. دوستان عزیز نهمین خانه فروشی ما در حالت بهترین خلاصه نرخش هم ارزنده هست با 7 سوتیک زمین 3 در خانه شرایطش خوب. قرار دوستان عزیز در ناحیه فرخور کوچه ارتبوز نرخش 150,000 سومانی 3 در خانه مقصد با شرایطش همش هستند. فقط میدروی زندگی میکنی انا 7 سوتیک زمین مقصد که زمینش هم کشوده خشروه با همش هستند دوستان. مثلا حمام حاجت خانه انا خانه هاش 3 در خانه و ریمونتش خوب کردگی نرخش 150,000 سومانی با سودا دارد. مرا دوستان مراجعت معلومات انیق‌تری خانه را از خود چایباش میتوانید دسترس کنید. دوستان عزیز دهمین خانه فروشی ما 55,000 سومانی است. 3 در خانه 12 سوتیک زمین. سروشنا خانه فروشی قرار دارد در ناحیه ناصری خسرو جماعت فیروزه دهه آرزو. 2 در خانه برای زندگی کردن، 1 خانه سکلت با علوخانه. حالت خانه ها میانه سرتیفیکات دارد. باز از 55,000 سومانی سودا می شود. بیا ببین مقصد خانه را دوستان عزیز صاحب خانه قید کرده معقول بشه باز کمترک سودا می شود. زنگ زنید یا اینکه در واتساپ نویسید دوستان. تلفن برای تماس 38 980 330 نمرهای واتساپش مرحمت دوستان مراجعت معلومات انیق‌تری خانه را از خودشان دسترس کنید. دوستان عزیز در همینجا ویدیو ما با آخرت هزار رحمت کلام برای دستگیریتون. دستگیر ما را فراموش نکنید. کسانی که یگان چی برای فروش داشته باشید خانه یا اینکه زمین یا اینکه ماشین مرحمت نمرهای ما در اکران میتوانید مراجعت کنید. خدا نگهبان. دستگیر ما را دوستان فراموش نکنید. خیر تا ویدیو آینده خدا نگهبان. حتما پادپیسا کنید. دستگیری شما پیشروی ماست.